Muthee Kiengei mena Keziah wa Kariuki ni marakorirwo magicanjamura na gutiga andu makenete na guku ni mwena wa Facebook ni aranjire na Keziah wa Kariuki kuria arakorirwo agishare a joke on her Facebook page iria ratigire andu makenete ona nginya Muthee Kiengei araingira Facebook-ini ya Keziah wa Kariuki in the comment section na kumureplyira undu uria uratigire andu makenete muno, seeing these two engaging in a conversation magikenanira and even joking on social media. Keziah wa Kariuki shared this post here akiuga nyine ndakenio ni ndire na uge gukira o uguo akorwo akiuga mbuka makis in Kenya kupata stress you should be arrested na kaundu kau karakenia andu muno. I'm sure ni wonete thread kana trend ino ikoretwo igithie na mbere kuri andu marathondeka memes out of popular Kikuyu gospel songs kana any other song negatuika meme na ni kaundu karatambite muno muthenya wa ira mwena wa Facebook na Keziah wa Kariuki ndanaitigwo na thutha arauga ake karamukenirie muno ni gaka ati ndire na uge gukira uguo akorwo akiuga mbuka makis na Muthee Kiengei arakorwo akiona post iyo and he took to Keziah wa Kariuki's comment section na kuongerera gake akenete muno akiuga gutura nyinagira ngai munyumbi onekana akiina kirori-ini gia Safaricom aheo t-shirt. Aracoka arongerera kangi akiuga ati raha cia thi tigana nacio ni aheo mucere na kangi akiuga ati murangiri wakwa muoyo ahingaga nyumba na mugongo. All this was going down on Keziah wa Kariuki's Facebook page on her post in the comment section no ndu iracanjamura andu muno na andu aingi muno mafans ni maratahirwo ni post ino ya Muthee Kiengei na Keziah wa Kariuki and they took to her comment section kuongerera ciao na gukenanira na Keziah na Kiengei makiuga shikarisa kiuga ruma ni maundu mariku Keziah wa Kariuki ona Charity wa Ruino Celeb akauga hahaha maya maundu ma Jane Rose wacira akiuga ngai ni akumaga thina atahika mbembe theri. Miri Mutundu akauga nie ndingĩenyenyeka akinya ikondo agwa. Hana Joyce Hakima ati Jesu na aria akũũre mendugu muno arogotwo mutaro. Ona Mercy Mwai ati njakira kanyumba kũu igũrũ ena housewarming Saturday. Flozi Shia akiuga tuturagio ni kwiyumia acururio muti-ini akienda kwĩita. Wangeci wa Ngai ndikauma kanitha agũtha pastor na ndarama. Na Winrose Wangui araingira kuna kuria Keziah ati Keziah wa Kariuki ndawa ciku with so many laughing emojis. Na giko giki kia Muthee Kiengei gukorwo akiingira comment section-ini ya post ya Keziah wa Kariuki na nginya gucanjamura andu ni kiracanjamurire andu aingi muno. And make sure you never miss an update. Subscribe now for the latest and trending Kikuyu celebrity news.